se tiče najavljenog štrajka, sa jedne strane svi nereprezentativni sindikati, sa druge strane poslodavac i reprezentativni sindikati zajedno. Nismo protiv njih, ali želimo neke stvari da sedemo za sto, da dovedemo konačno u red. Po sistemu danas, sutra čekat ćemo rebalans budžeta, usvajanje zakonskih akata, podakata, formiranje komisije, to je sve zavlačenje i razvlačenje. Verujte da zahtevi nikada nisu bili realniji i opravdaniji no sada, a i nikada, čini mi se, jedan ogroman deo zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova nije odlučniji no sada da se bori za svoje prava. Možda upotrebim teške reči, ali ću vam samo reći da znate trenutno u kakvom se stanju nalazi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Jednostavno, ako imate situaciju da je lice obolelo od karcinoma, imaju dve solucije. Jedna koja ima šanse da on preživi, a druga šansi nema da preživi. Trenutno se MUP nalazi u toj situaciji. Ukoliko se izvede operacija, postoji šansa da preživi. Ukoliko ne, smrt. MUP je i zaposleni u MUP-u su zaista na, više ne postoji da upotrebimo reći da su na donjoj granici egzistencije, statusa u društvu, već su duboko dubiozi. Svo vreme smo pričali o materijalnom položaju zaposlenih u MUP-u. Zaista je težak, to ne možemo da izbegnemo, da ne kažemo, jer samo dobro plaćen, dobro obučen, lepo obučen policajac može da da svoj maksimum i da radi ono što očekuju građani, prvenstveno od njega. To je da radi na očuvanju stabilnog javnog reda i mira i sprečavanju vršenja krivičnih dela. Nezavisni policijski sindikat Srbije, između ostalog i svi dosadašnji sindikati su manje više na neki svoj način pokušavali nekome u vrhu države da ukažu na probleme zaposlenih u MUP-u. Nezavisni policijski sindikat Srbije u septembru tražio prijem kod predsjednika Tadića. To je ostalo mrtvo slovo na papiru, nikada čak nisu našli ishodno da odgovore na taj dopis. Tada smo pokušali da ukažemo na stanje u kome se nalazi policija u Srbiji. Da bude još skandaloznije, gospodin predsjednik, koji je, trebalo bi bar da bude predsjednik svih, samo nekoliko dana pre toga je primio predstavnike gej populacije. Da se odmah razumemo, to svakog opredeljenja kako je, ne ulazimo u to, međutim, skandalozno je da s druge strane primi predstavnike policije. A zna dobro da, počev od njega samog, koga policajci obezbeđuju, da jednostavno život ne može da teče pravim tokom, normalnim tokom bez policije. Radno vreme koje policijski službenici rade trenutno je mimo svih zakonskih okvira i mimo svakog ljudskog dostojanstva. Budite sigurni da bezbroj primjera ima da policajci rade noću do 1 pa ujutro od 5 ili danju do 10 pa popodne od 6. I to neizmenično nekoliko dana. Možemo da vam pričamo tu u dugom nizu godina, ali svi ste svedoci zadnjih 10 dana, ja sam siguran jer ste pratili proteste, između ostalih proteste poljoprivrednih proizvođača, i mogli ste sigurno da primetite jedne te iste likove, iako smo svi u uniformi, manje više istoj, nekome pocepana, nekome, u stvari pocepana svima, nekome više, nekome manje, primetili ste iste likove koji su po par dana tu na istom mjestu. Psihički i fizički je to zaista neizdrživo. Koliko reprezentativni sindikati imaju želje i volje da se bore za probleme, rešavanje problema zaposlenih u MUP-u je dokaz taj kolektivni ugovor. Mi smo svo vreme ih podržavali, podržavat ćemo i dalje u tom kolektivnom pregovaranju ili u svakoj borbi za poboljšanje socijalnog i materijalnog statusa zaposlenih. Međutim, dobili smo zaista skandalozan kolektivni ugovor. Jedino je dobar samo što imamo kolektivni ugovor. Međutim, i tako loš, tražimo da se primenjuje. Bar ono što se ne tiče novca. Svi pričamo o tim prokletim parama. Pa mi ne živimo da bi radili, već radimo da bi živjeli. I mi i naše porodice. Izneću vam primjer koji je pomenuo kolega Vidović, zašto smo jedan od zahteva u tim našim štrajkačkim zahtevima tražili i isplatu toplog obroka ili regresa. U skladu sa
posljednjim donetim, inače trenutno aktualnim važećim zakonom o radu, članom 118 je regulisano obaveze poslodavca da isplaćuju topli obrok i regres. Tamo je dugo bilo da topli obrok i regres u stvari sastoji da bude regulisan posebnim aktom. U situaciji kada nismo imali kolektivni ugovor zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na nas je mogla da se primjeni opšti akt, a to je opšti kolektivni ugovor. U njemu je dugo bilo do pre godinu dana, godinu i po, da je topli obrok 20% od prosječnog ličnog dohotka, a regres prosječan lični dohodak na nivou Republike. Ja ću vam izneti moj primjer da niko ne kaže da iznosim službenu tajnu neko drugo. Ovo je platni listić moje malenkosti Momčila Videjevića. U tom platnom listiću nigdje ne postoji topli obrok i regres. Imamo obustave po kreditima, kreditnim karticama, sindikalne članarine, topli obrok i regres nigdje ne postoji. Ukoliko ono što tvrde je zaista istinito, da je u lični dohodak unesen i topli obrok i regres, reću vam koliko sam ja imao lični dohodak za maj. Moj lični dohodak za mjesec maj je 34.477 dinara i 18 para. Ukoliko izvršimo obustave koje sam već izneo, topli obrok i regres, i 10% koje imamo na ime stimulacije zbog toga što obučemo uniformu pa dođemo na posao, dolazimo u situaciju da Momčilo Videjević sa 18 godina efektivnog staža ima 19.663 dinara platu. Neka izađe premijer ili njegovi najbliži saradnici sa mnom ispred vas da prenesete javnosti, da kažete da policajac ima toliku platu, ja se svega toga odričem, ne u humanitarne svrhe, već njima da idu da letuju tamo gde su planirali. Juče je u jednom od dnevnih listova izašla informacija: Skupština poziva poslanike da se prijave za letovanje po smjesnim cenama, 10 polupansiona za 145 eura. To je hotel Beograd, inače u vlasništvu Ministarstva unutrašnjih poslova. 14,5 eura košta dnevno i još navodi neko iz Skupštine da je to navodno za sve zaposlene u državnim organima. Reću vam samo jednu stvar. Policajci tu teško mogu da dođu. Tu dolaze isključivo rukovodioci organizacijske jedinice, odnosno starešine, ili njihovi, što bi mi rekli, oni potrčkovili poslušni policajci koji su blizu njih. Možete da proverite ime Sretenović Petra, policajska policijske uprave Novi Pazar, koji ima neki 15 godina efektivnog staža, koji nije mogao da prođe tu rang listu. Zašto? Pa nije bio na rang listi. Da li ih je sramota sa policajcem koji ima 33.000 platu da sedi poslanik u 110.000 platu? Taj isti poslanik ima i topli obrok i regres i svi ste svedoci, vi ste prvi otkrili koliko pojedini poslanici na ime putnih troškova uzimaju. Cifre koje sabiraju milionske. Da li ih je sramota da sede sa policajcima za koje neće u Skupštinu jedan da pomene da kaže policajac je na rubu egzistencije? Oni o nama, nažalost, svima odlučuju. Što se tiče policijskih uprava, jednostavno, samo što pojedini načelnici ili komandiri nisu privatizovali ovu službu. Ja se nadam da će to vama izaći sigurno ovih dana do vas novinara, vi ste to prenijeti medijima. Imamo jednu policijsku upravu, a to je Policijska uprava Kraljevo, da je načelnik u svojoj silini odlepio obeležje policija sa zadnjeg džipa Pajero i skinuo oznaku i čak je to vozilo vozio menjajući tablice na njegu. Imamo informacije da je on čak išao i za Crnu Goru, nadam se da će gospoda iz sektora unutrašnje kontrole da dorade to što treba da urade. Da svakog dovedu pred lice pravde, a ne da se hvale gospodin Radović kako uhapsio policajca jer je naplatio protivzakonito 1.500 dinara. Pa to su milionske cifre. Uhapšen je policijski službenik u Italiji pre nekih godinu, 2 dana. Zanimljivo je bio na plaćenom odsustvu. Kada je došlo od Interpola da je uhapšen i da je u zatvoru, 3 mjeseca posle dobijenog obavještenja, gospodin direktor policije njemu ponovo daje 6 mjeseci plaćenog odsustva. Kakav skandal? Da li to može zaista da bude u policiji? Ne želimo, i ovo ćemo tražiti podhitno, da više ne budu, žao mi je što gospodin Milovan Brki sa njegovim saradnicima nije ovde, da se vrh Ministarstva unutrašnjih poslova propliće
kroz medije da niko ne reaguje. Ili će biti uhapšeni ovi koji su ovdje izneseni, ili će biti uhapšeni gospoda vaši kolege. Ne može neko da se igra i da pljuje po policiji. Akt o procjeni rizika na radu u skladu sa zakonom mi još u Ministarstvu unutrašnjih poslova nemamo. Dalje, dok pojedinci rade sa pravosnažnim presudama u Ministarstvu unutrašnjih poslova, drugi dobijaju raskide radnog odnosa iako su pravosnažno oslobođeni. Posljednji primjer je 1. april 2011. godine. Još je gore što je taj policajac, kako on sam kaže, žao mi što ne sme da dođe ovdje da kaže ispred, to mu se desilo posle oborenih dve cisterne cigara švercovanih. Da li su te cigarete bile namenjene nekome ko ne može to da mu oprosti? Zaista je diskutabilno pitanje. Dobili smo informaciju da su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde imali zajednički sastanak na kome su se dogovorili da sve podnete tužbe koje podnose policajci, to sve više u zadnje vreme, za naknadu štete na ime neplaćene noćnog prekovremenog rada u vreme vikenda i praznika, da odbacuju kao neosnovane. Vidjet ćemo da li će se to desiti. Ukoliko se to desi, zaista svi koji uđemo u to, obično predstavnici sindikata, sindikalne organizacije na čelu svega toga idu, odlučni su da idu čak i na međunarodne sudove. Da li treba još jedna sramota Srbije? Srbija u Europsku uniju mora ići kao svi što su ušli. Tamo je, kažu, policija ušla sa 3D. Decentralizacija, depolitizacija, demilitarizacija. Mi nemamo još pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta. Imamo samo situaciju da je Ministarstvo unutrašnjih poslova postalo utočište za nezbrinute. Zadnjih godinu dana pripojeni su protivgradna zaštita, civilna zaštita, do kada? Sada ćemo polako vidjeti i neke privatne firme neka isteruju, a nama će da pričaju kako vas nije sramota da tražite plate, koliko vas ima u MUP-u, niste bili otpušteni, pa i ne treba da budemo otpušteni. Mi imamo 23-4 hiljade policajaca. Pričam policajci, to što se tretira svuda u svetu, policajac u uniformi i operativac, bez specijalnih službi. A potrebe u odnosu na broj stanovnika su iznad 50.000. Pa vidite. Hvala.